presidential advisor ne kadong ni team addressing luaki mano ipate corridor nore jonge corridor nyo ipate ko wall padano cha Lagwe ni do itika team addressing luaki presidential advisor ni kwenye pe mape timbe nong office word pariemo umi tam wunror nega mauting at boss magutim umi ne tam ni unong office lik tutual kani tiki koti koni tiki suit ento no ipate ko wall padano cha Lagwe Latong gol unyo cha Lagwe la remo I corridor ni do itima addressing luaki lwak bere ki team addressing no koen imaro biago ke chiel ki arege rom wiu ting we no che ko makwai di wi ni do bere ka addressing lwak konye pe mape o mi tam bot word pariemo weri o wek kudi wid money enigo me bao yo ki kwon ka bi mangichi o wek koko o wek wid me charo ko wid me mielo la rienya wid me mielo la ginya la kuri wid me bao la pena ke kwon mangichi kwa nyoko konki wiya boss me gutim chak bedo realistic ko e chak reasoning jami ko e bet chalo dana ma wiye kong tiu ma be wid mo ni me charo eni kikin gang eni ki wid me dwaro yogi ki dwaro ngogi te gang wek koko in pela chilu winyo wid me chilu winyo ni mono aki wiya wene kila lulongi ni kabitira gini kongi chak ti chalo kar wiye tiu kit ot mo me chila le mia chiel koi pang ichak ki kono manote bolitie komitie mano iti office mano beneti organize mano ilier mani corridor ni itika addressing acholi itika addressing luaki mano wiupong karege kiken ibedo kat gak kokete ba dane berka itima addressing dano itima addressing dano kite ba kon ki gato ni kitara unyo de covenant unyo kikwene unyo yin mer en corridor pa ngat mo mau decorating do ipate kuno cha Lagwe konyengo pe chak ber chal dan ma wi tiu neno in mer ka chal win mun mer me charo en kila ginya gi ki mielo la rienya gi unyo miela guma gi ku ya mai go ki lukeme idi bajer ku de dran ke tung la gwe dola gi unyo tung pa la berchani wi en li pa be konyo chak ber chal dan ma don wi oro wek lok man me addressing dan ko do ni lik tutwat chai tutwat kai temu correcting gin enani chi olo be kit ot mele pier bi di gulu ken non mo kit ma gor ne timbe bet ki office dong office kit bet ni ti chilling ik ti panchi la le pier bi ka kitemu well decorated be lo lier manieni corridor erni timma me miu ma konye peke I am sure ni what Jumago team appointing in they're in shame. Men in itika team addressing itika loke down corridor kumen. Liek tot wat. Ange walu loke wakinga again gitika nyeri ko ber mapela social media. Eto in ki wig ban ma wong pong ko wig charni. Penero. Inge la ming penero minge la poebe penero poene. Neno. La ming tip para ming por cara wajen tim para ming chuero chuin dano maneno full and la ming no tawani it is okay peneno neno angeo mera ni kumbedi por dano ma pol gitie mano gu yupero mabe ni kit mau team bosmik wood pariemo ubero camio no hair bodlo telani gien ber gibe bedo camio no hair boru team boss me word pariemo an bena tikin jo eroni an bena tikin jo eroni ana tikin jo mago yupero mabe mago word pariemo inu miringe ni we shall give you no hair pin ini kar malu tela mukene gitika tela ni ini ber camio yam ko botgi iber ka gaka yerugi iber ka gaka challenging gin iber ka nywargi iber ka tizingin iyo duju umirnge ni utwang wile wan bene
pe wabi mini yamo bikuri wabi berka ngai mere jui kachalo an mere Daniel Soka ini abi yeri go me breakfast abi bien yeri go me lunch abi bien yeri go me supper taite me yengo an Daniel Soka kiru team ki chim udu minister pe abi war matwal kiru team ki chim ubet president an pa bi war matwal piara ngeni wot pariemo ming angeni wot pariemo ming ko kuiji ming ko kuiji char lo nyo char kuiji choron en kerange ker wot pariemo ming ker eno so char na kinga gini pa war matwal wot pariemo in matwal kore bet minister kore ki chimi bet vice president unyo kore kiri duk president mi Uganda never an pa bi wori aga an Daniel Soka ina kuongeo pa bi wori matwal so ka bot an mere mir ngeni bi berka no dodge mi yet breakfast lunch supper jui kaini an mano chagwak ati committed chi chagwak pa bi challenging in unyo pa bi ngai ento la bon eni abi ber merka ngai mere jui pi ngai be gimo mai timi ye peke kidong gin mo kene wot pariemo mo mieringe ni in yuper mabe wot pariemo ni jo mugu eni mai win foot guling oni pen giluri kita man nen chalo po ni mo tie ma tek mo ko ni ka gen giberu ka ngata ini biti komgi pien mugu nen gulingo bat ka chalo an bad man, bad news, Mr. Bad News, inge mabe. So, you pay mer me kanyo dodge, me challenge, me comedy, wake weng we yubu, kola wheel tal kwe yu, wachele, kono gini, weng wabi yubu goga, wabi yubu, weng wachano mabe. We ininiang ni, yelo luwore kagiti office ma megi raj. So, one multi agent palutela madon, tie spokesperson, tie personal assistant palutela mu madon ya chuli. Let's give no air to team boss me gwot pariemo. Wek eno ngero ni yelo dano raj kar kati office. Yelo dano ngo raj. So, in bene wabi kerri itekwo. Wek ini nge ni yelo luwori raj.